Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kini kejingja ke bakam kela hak bakawe ke Samla beriu kelanya daga kali halintiran bakaral ke hap Sangeh kumba Kynta AA nomor kejing phang Lynti jongan ke beriu daga baya daga kali hak ni ke lintiran kini kelaja hak segi palai hajan Hyderabad kini ke beriu kelanya ke kali jongka kumba nyo kilometer AA hak lintiran kemudian Harangere di district ki beriu ke bayo I yakani kila persang ban pensenge yaka Hanagu la pali, hendai la ong baka penap daga tari yaki baka penher stat ru yaka kali. Haka por baka lek kum ni, karal kadang don hashtag Lynti, banyak naga digejuk ke Lynti, hendai unongnya uhap ban pensenge no syua, hadin ba uyoi baka don daga kali. Kapadi gidong tre jong katanat rel, rengkat ke jingarap jong kitrash nong, lala ban pensenge yaka kali, baik la seda ke boreka napok kali. Masa nyuat jing tip ya kani kipulen kilawan poi ban kem ya kani kabriu beletip kerteng kumka Ravika Soni kabarang kadang ba Lucknow jonga jela Uttar Pradesh. Kelai thu bakari ka software engineer hakoi ka company Hyderabad kadai ka badang susha bekam bakar hapre ke jingkol ma jingmut jing prakhat. Kipulen kidang tokip benya ya ka ban tip balai bakali akum ni klara ru ban phale medical check up henre kini kabriu ka pen e bat kayak sat kumta kipulen kila pen tip shakibah yengesem jongka. Hey! Number bani em lewa na. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.